Tala fal nei fo ia uli Samoa o whaapoponga o tala lau le tio Polinisia. O fōlinga wa ia o whaleta e leo lo anga ia i ngase tau sa mali e maise o potu mō ngase tau fia. O le whalma i te leima totua. O lo tu mau mamoli mawina lava le whaale tonu. Ua savali ai nele se fulu tau sanga talona tātou li po tia pea whaale tonu wa ia. O whaleta e leo mōta ngase mtutua le tupua tamse se me ole. O mane le pule ngal fai ngā malo le HRPP mfasolo mai ai le fai ngā malo le FAS. O tātou li po tia lava e tū maupea. Le fōringa palapala, ta ei, mātongi, pūpū ele eini mo mono se vaengo whaleta ele, le aise sink fulu lima, o awa ese e lau la mai ai lava paipa, e pasia ne ai le vaipe a kile paipa o lesi sink o i fafuan ne o le whaleta ele. O fōlinga lava na o lo tū maupea, o se vaenga o le whaleta ele o le mauta ngase au tū, o le tupuatam se me o le imatotua. O le mtanga luenga le soifua malolo i ne masa nei lava o na maua lunga lato vai ngā tupe wha amatu i ai tala wha soso tupe le malo. Peitai, o le wha le tonu o mōli mawina le tala le tupe wha soso lua o lua lima lua o lua ono. O lo o whautua i nā i matanga luenga i wha o ngā lato vai ngā tupe tutoe. Mai le tausanga wha le tupe talua i mō na o se vaenga o ngā luenga i wha tino. O mōli mawina i wha tosi nā vaenga wha upwhai o lo o fola i nei mō le pālo ta tele o le māsina fau. O lo au fia i foi male siti o tūlanga tau soifua maloloina i ala tau folanga. Ai mole teimi nei, ua pepesi ai le tenki fiva, o lo tū maulava fōlinga whaale tonu o falta e leanga i ai ngase o moenga e lima i to tonu o se potu tau fia e tasi i le whalema i o tamaiti. Ele i maule sunga sui officer Sili Tangaloa Robert Thompson ina ua tātou tau mawhai atu sotai mo se whaamtalanga wha tau fōlinga wa ai o poto o tau fia i tamaiti. Ai nisi o tala mai lava le mtanga lungal soifua maloloina. Ma le pepesi ai o le tenki fiva talu mai aperila sulfitu lua o lua lima. Ai o le wha maunga i totono o le vai aso muli o le masino iuni. Aso lua tolu le aso lua iwa o iuni lua o lua lima. E lua se lau tolu iwa ngase ma salomia peitai. O le se lau fasa fulu o nā ngase na wha mau niolo o mawaisia mo le tenki fiva. O le aso lua le vai aso nein tātou mōli mawina i le tumu o potu tāo fia o tonga fiti ei whanau la iti talu mai le whai ngol vai aso. O a unga o mōli mawina i le tele o whanau tāo fia e au fia ai le fiva ti ngā le ulu le eise fia ai ti ngā le manawa wha le leva ti ngā tino ti ngā so ona o pōna evi pua i male ino i mea ai. Peitai, o mōli mawina le tū a aipe o a li imtamai tai fo mai, i le mata i tuwina o a fianga o whanau tāo fiatu i tonga fiti tāla whianga iai. Ele i mawastata wawano e leli office Sili Langolango le sunga Tangalo Robert, aina ia tau i le Samoa Kolopol, le avatua sana tu o lalo i le mtanga luenga wa onga, ina ia tanga i pe ta tauan toi wha o popo se isi vai aso, i le tu wanga le whanau talu, le si tia o le whaita o tamaiti wa a fiel tenki fiva. Na tātou maito wina foil amtanga o le vai aso le alu ilungo o le whaita o whanau wa a fia, mai pito nuu vai tele whare lau niu matafa ingata. O afsilingi ai nei le tūla lata o nofanga o lo a fia mai ei whanau, mai le atu whale ata uta, i le nofanga o la fwa i ai le la pisi tafa ingata. Ai o lo whautua ina pea le mtanga luenga le soifua maloloina, a inga e wha mamata wha maota, ma wha tāma ia nofanga e tūfua i namu, ia whaia ofu e puipuia mai le namu, mo moe i ta i namu, ma wha o ngaisi me tia e puipuia i mai le namu, ma wa aise fo mai, pe a ua maua, ia unga o le tenki fiva. Pe o le sili e le luasa o vevela, whau, puai, ti ngā tino, ma so ona o iwi, ti ngā le ulu, ma tua mata, pata le tino, ma piliki. Wa amatai nei le ngā luenga whai whātasi el whalapo ptonga o ofisa whaasala lawa Samoa. Le Chores, le Journalist Association of Samoa, ma le ofisa whai ngā palo tai mulinu. E ta pena i se palo ta manino mole ami o tonu lona whaatinonga le masina fau luaiva o kuso. O le solulu sfulu ono iu laina whilo iai mo le taimi mua muai tutino nei, e lua e whaasauni iai mo le aso tele i av e se aini fi ese inga i le aso e whaatino i le palo ta tele. Ai o le finangalo fo ile na o le komsina o le ofisa o whai ngā palota le fionga tuia filolo tole foa John Stanley. Le ngā yoro kou makai ku. Ma le so se waku ia o kou kalulunga. Ka pinga le
Na wale foi maku yo ngal maku Facebook ya lo available for ya ko fin ko lunga me fa pena. O le polengo le o whaasalalau o le motu sia whaafua se e so ta inga tele vave. Pei fo i ona tupu i le palota tele lua o lua tasi. Ma fesilingi ai le fiongal komsina o palota tuia filolo John Stanley. I se whaale tonu i so ta inga i ono tupu. O maga ko mo ngala la alo internet. Pato lai fai maku feko ngai nga malo le phone ma digital. Wo mo fun solutions au ni pale ko ya maku so kai ngal ke miuli maku fai fan maku bu kasa wile le fa nga kai mia la i sul pe palo ko i fal palo ka fa salo ku kas ale rira ko il control center ya pe palo kala i su la un fa le ko o fu la le mengo results. O le faitaunga mua lava lea e whaia mai whale palota au le i pasi maia i le office au tū. Le isila asanga tāua na fasilingi ai le fiongal komsina a o mata i tū ai pēr tau ul manga o le ulua i faitaunga o palota sui tau wā mai whale palota i tua. Faitaunga mua. Ia faitaunga mua ngā rai ai maskuti ni su kongu la roi ai o ko ni media laki kilo iai. Faitaunga mua ngā. Faitaunga mua ngā ia la ho sau, ia la on time mer sau information sau. Awai lo ngi le fa e fai ko ngombo awai lo uma ko lo ofisa la fa pe pa lo kala na isu fa pa lo kala me fa pa lo kala so le ka na isa se mela uma fai ko ngombo isa se mela le mau lo ofisa ina nei toi fa le tonu fo if so ta inga tele vavel taimi o fa tinoi le palota o fa mautino mai le fionga tu ia felolo o ia fo ile fo le na fa fita uli solution na fai fa le telefoni ia ma fa nga mai sim card lu ma ko se sim le ia le po na te sala vai si ala pick up le connection le si sim il control center na mi le sa fai ko mo o le omana tua lava le mena tupu i se vaenga o pusa o le palota tele o le lu o lua tasi. Na fiu fa atali le si pusa palota mai upolu nei e mawane wa ese le ulua i faitaunga mai le faitaunga alo ia. Ai oi si pusa mai savai na le loa ki. Ma toe fasilingi ai lava le komisina i le malu pui o pusa palota i le taimi e tu uai fa le palota i tua. Mo le ofisa au tu e fai ai le faitaunga alo ia. O si fia fai lo pusa palota mai sa kongo le lalo ke al ofisa. E lalo ke a leu pusa i markura fogo. Pa kwa ko fai lo ia lo ofisa pusa palota fai lo official count. Menga ia mungingo le ia. To lo official count le fai fai kasi ke le la fai ia. La fai le me ia o ko e makai ku ai ia le pakingo mo la venga le fai. Elena o sui le asosio tu Tala Samoan ma le ufa salalau le chores i lo tatu tunu o le amata i tuina le whaatinonga a mi o tonu o le palota Samoa i le aso. O le isile nai tu na whaamautu mai le ofisa o lo o iai fo i isi tanga tanu mai fafo. La tau te muli ta ia le whaatinonga ma le manino le whainga palota lu o lua lima a Samoa. E le ngakai ngai international observers mai fale paloka ku a komisi whainga paloka ale Oceania. Eu mai foi lá com makai ku le whainga paloka lo fisa po le. Samoa ko le representative o le meka Beyonce o le Pacific, Australia, New Zealand electoral bodies member la Samoa in sila Australia umatasuka fiki konga bangbak sulmong invite foi lá mai lá como representatives lá com official paloka e mai observe o le awhaiai feilua inga a totino le chores po le sosi tu Tala Samoa ma le komisina o palota ia solulu taitasi a olumana ia le palota tele i le masina fau. Tala nao nei tu la mai lau le tio Polinisia.